ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. Дар ҳафтаи наворо бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2110 саршидагӣ то BMW пятиёрка ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ба курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. касоне ки дар канали мо ҳозир обуна шудагӣ нест, обуна шавед. Дар видео мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба беҳтарин мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. видео наворо то охирш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошади Opel Sedan ки соли бароишаш 1993 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ҷайҳун хумсангир. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 25000 сомония. ба рубл багардонем 163000 рубл мешавад. мошина гуфта ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. 4 баллони нав дорад. моторш модул мебошад, масла намехӯрад, газ бензин кор мекунад. ҳуҷҷатош 7 моҳи дига сурок дорад. камера, телевизор дорад, электропакет, лукам дорад. гуфтагия ба телефон савдо кардан намешавад. ай пеш бием бинем. гуфтагия алиши амасе бас Mercedes сечка. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошади Chevrolet Cruze ки соли бароишад 2011. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 57000 сомония. ба рубл багардонем 373000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Chevrolet Lacetti ки соли бароишад 2006. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6 коробка передачи автоматика. нархи мошин 36000 сомония. ба рубл багардонем 235000 рубл мешавад. мошина ҳама ҷоша 100% гуфтасан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошади Daewoo Leganza соли бароишад 2000 сола. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори гази холия, объём мотораш 1.8 коробка передач механика. нархи мошин 17000 сомония. ба рубл багардонем 111000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видео наворо то охирш тамошо мекунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошади BMW пятиёрка ки соли бароишаш 1998. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 2.5 литра, коробка передач механика. нархи мошин 32000 сомония. ба рубл багардонем 209000 рубл мешавад. мошина гуфта дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош мебошад то соли 2022. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум
ماشین فروشی ما موشد خوندای ستارکس که سالی برای شهر 2001 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه سوزشوری گازی خالی ابیام موتورش 3.0 لیتر است. коробка передачи механика нарх мошин 28000 сомония ба рубл ба гардони 183000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии мо мушади BMW тройка соли барои 2000 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе сӯзишвори газ бензини объём моторош 1.8 мебошад. коробка передачи механикаи нархи мошин 44000 сомония ба рубл ба гардони 288000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтая ки ягон камбудӣ надорад, ҳуҷҷатҳош 10 моҳи дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо мошади Daewoo Lacetti ки соли барои 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар Қурғонтепа сӯзишвори газ бензини объём моторош 1.6 коробка передачи механикаи нархи мошин 27000 сомония ба рубл ба гардони 176000 рубл мешавад. ранги мошин сери Birisia кузаш седан. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо ҳозир обуна шудаги неса обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. ноҳум мошини фурӯшии мо мебошади Opel Hatchback ки соли барои 6996 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе сӯзишвори газ бензини объём моторош 1.6 коробка передачи механикаи нархи мошин 26000 сомония ба рубл ба гардони 170000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. мошина гуфтая ки ҳамаҷӯр 100% мотор коробкаш 100% мебошад ва балонош навай, краскаш радной мебошад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии мо мебошади Opel Zafira ки соли барои 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори газ бензини объём моторош 1.6 коробка передачи механика нархи мошин 34500 сомония ба рубл ба гардони 225000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад, 4 моҳи дига документош сурок дорад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ёздаҳум мошини фурӯшии мо мебошади Opel Caravan Praso соли барои 6995 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат сӯзишвори газ бензини объём моторош 1.6 коробка передачи механикаи нархи мошин 25000 сомония ба рубл ба гардони 163000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки харидори аниқ бошад боз арзон мешавад. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшии мо мебошади Daewoo Nexia соли барои 6996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе сӯзишвори газ бензини объём моторош 1.6 мебошад. коробка передачи механикаи нархи мошин 15000 сомония ба рубл ба гардони 98000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед.
13 ماشین فروشی ما میباشد وضع 21 دهه سالی برایش 2004 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوری گاز بنزین میباشد ابیا موتورش 1.5 کروبکا پرداش مکانیکی نرخ ماشین 17,000 سومونی بر روبل بگردانی 111,000 روبل میشود. رنگی ماشین مکری اسفالت کوزش سیدان. ماشین گفته که همه جور 100% این آخرین نرخ شد. دیگر ارزان کرده نمی شود. در پیش ماشین فروخته می شود. با تلفن فروخته نمی شود. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 14 ماشین فروشی ما میباشد دایوان نکسیا سالی برای 6996 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوری گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 کروبکا پرداش مکانیکی نرخ ماشین 16,000 سومونی بر روبل بگردانی 105,000 روبل میشود. رنگ ماشین سفید است کوزش سیدان. ماشین گفته که همه جور 100% یگان کمبودی ندارد. خیلی که میبینید تازه تفته است تازه میگه و دکومنتاش سالانه میباشد 4 بالونی نو دارد. اکومولاتورش هم نوه. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 15 ماشین فروشی ما میباشد BMW پتیور که سالی برایش 2004 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهری خوجان. سوزشوری گاز بنزین ابیا موتورش 2 لیتر کروبکا پرداش اتوماتیک نرخ ماشین 70,000 سومونی بر روبل بگردانی 458,000 روبل میشود. رنگ ماشین سفید است کوزش سیدان. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 16 ماشین فروشی ما میباشد وضع 21 دهه سالی برایش 2001 در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهری خوجان. سوزشوری گاز بنزین ابیا موتورش 1.5 لیتر کروبکا پرداش مکانیکی نرخ ماشین 14,000 سومونی بر روبل بگردونیم 91,000 روبل میشود. رنگ ماشین سرویسی کوزش سیدان. ماشین اساساًش بهترین گفته سن تخصص موتورش تا سال 2020 درام میباشد. گاز یورو 4 دارد و مگنیتولش دیسک تلویزیون هم دارد. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همین جا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید. دستگیری کردنی ما را فراموش نسازید.